Alright mga Oragon, dito naman tayo sa basketball. Papawis match. Ayan, si Omar, hinagis, wala. Paskulado. Oy, naagaw ni Omar, hinagis, wala pa rin. Nakuha ng number 8, si Oyram. Wala, Paskulado ulit. Paskulado, ayun. First point, Paskulado. El Negro. To Gentiloni, pumasok, pinasa sa number 12. Number 12, jump shot, wala. Foul down. Okay, labas ang bola. Number 12 to El Negro. El Negro, ayun, pumasok, pinasa. Bimol, wala. Rebound ni si Omar, nakuha ni Omar. Binigay kay Mr. Oyram. Mr. Oyram to Pasculado, nakuha ni Omar. Yun 2 points. 2-0. Ayan, si El Negro ng Cebu. Si Maxi pinasa kay Gentiloni. Ilalim, nakuha ni Hermi. White t-shirt, pass to Pasculado. Pasculado, pass break to Omar. Omar to Priagido, wala. Priagido again. Yes. 3-0. Ayan, number 12, nagdadala ng bola. Number 12. El Negro, pumasok. Wala, nasupalpal. Ayun. Lost ball. Priagido, number 10. Binigay kay Pasculado. Pasculado, naghahanap ng mapapasahan. Si Pasculado, wala. Di pumasok ang shoot. Ayan, si Maxi. Yan, feel na feel yung kanyang pagpasa kay El Negro. Yes. 1-3 ang score. Yan na, pinas break. Mr. Oyram. Marquita, number 8. Jump shot, wala. Rebound by Priagido. It's a foul. Okay, back to the ball game. 3-1 ang score. Ayan, Priagido, layup, wala. Nakuha ng number 12. Binigay kay Maxi. Feel na feel, Maxi feel. Ayun, pumasok, binigay kay El Negro, nag-jump shot. Yes, pasok. Ayan, 2-3 ang score. Mr. Oyram. Mr. Oyram, binigay kay Hermi. To Mr. Oyram to Pasculado, jump shot. Wala. Ayun, nakuha ni Priagido. Priagido, jump shot. Wala pa rin. Nakuha ni Bimbol. Ayan, si Bimbol. Bimbol, nagdi-dribble ng bola si Bimbol. Binigay kay Gentiloni. Wala. Ayun, nakuha ni El Negro ng Cebu. Yun, pasok. Score. Ilan na? 2-3? At all? All 3 ang score. Ayan, si Hermi nagdadala ng bola. Ayun, binigay kay Pasculado, nag-layup, paso. 4-3. Ayan. Number 12 to Gentiloni. Gentiloni. Si Caroger. Ayun. Binigay kay El Negro. Shout out sa mga taga Cebu. El Negro of Cebu. Yan, si Maxi, back to El Negro, to Bimol, wala, nakuha ni Hermi. Hermi to Pasculado. Pasculado, nagdadala ng bola si Pasculado. Bigay kay Priagido, number 10, to Omar, wala. Ayun, si Omar pa rin, nakakuha, binigay kay Pasculado to Mr. Oyram. Yun, pasok. Mr. Oyram, yun na, ando na yung bola kay Maxi. Si Maxi nagdadala ng bola, si Maxi, feel na feel, pinasa, Gentiloni, wala, nakuha ni Mr. Oyram. Ayan na, si Mr. Oyram na dadala ng bola, pinasa, Priagido. Back to Oyram. Marquita, wala. Kapos. Alright, Gentiloni. Nagdi-dribble. Si Gentiloni. Binigay kay El Negro ng Cebu. Uy! Yun, nakuha ulit. Balik kay Gentiloni. Gentiloni sa ilalim. Bimbol. Yun, pasok. Bimbol. Bimbol Roko. Alright, Pasculado. Priagido sa ilalim, yun, pasok Priagido. Point. Maxi, feel na feel ang dribble ni Maxi. Ayun, dumiritso sa loob, binasa, nakuha ni Priagido. Si Priagido na abangan ang pasa ni Maxi to Mr. Oyram. Wala, ang lakas. Bimbol. Bimbol Ruko, nagdi-dribble si Bimbol. Binigay kay Gentiloni, nag-layup, wala. Ayan, si Hermi. Naghahanap ng mapapasahan si Hermi. Ayun na. Hinaharang ni Bimbol. Fall down.
Ayun. Pasculado. Wala. Na-rebound ni Priagido. Ayun. Natapalado. Ayun. Pasculado. Pasok. Score. Ayun na. Si Maxi. Feel na feel. Ang kanyang pag-dribble. Binigay sa ilalim. Gentirone. Wala. El Negro. Ayun. Pasok. El Negro. Score. Yan si Pasculado. Takbo, baba. Marquita, ayun. Lost ball. Ayun na, ang bola kay Gentirone. Ayun na, si Gentirone tumakbo na. Nagsusulo si Pasculado. Ayun, pasok. Gentirone, ayun na. Ang bola na kay Priagido na. Priagido. Ayun, si Omar. Omar, binigay kay Oiram. Wala. Priagido, wala. Oy. Foul daw. Inbounding the ball, si Omar. Okay. Itong papawis match. Pawis na nga sila. Ayun, binigay. Number 12, ayun, si Maxi. Nagdi-dribble ng bola. Maxi. Maxi, nag-jump shot. Iyon, pasok. Ayan. Mr. Oiram. Marquita, number 8. Ayun. Wala. Nakuha ng number 12. Pilipinas, number 12. Ayun na. Gentirone sa ilalim. Binigay kay El Negro. Ayun. Pride of Cebu, El Negro. Pasok. Yan, si Oiram nagdi-dribble. Binigay kay Pasculado. Trying to shoot. Wala. Nakuha ni Bimbol. Binigay kay El Negro. Nakuha. Ayun na, si El Negro. Ayun, pasok. El Negro. Yan. Si Omar nagdi-dribble. Binigay kay Priagido. Oh, foul daw. Inbounding the ball. Si Omar to Pasculado to Mr. Oiram. Jump shot. Yun, Mr. Oiram score. Yan. Right, si Maxi. Maxi feel na feel. Maxi feel. Gentirone. Ito yun, lumampas. Yan si Priagido. Dumiritso. Hermi. Pasok kay Hermi Hildo. Labas ang bola ng number 12. Binigay kay Maxi. Maxi. Binigay kay El Negro. El Negro. Ayan, si El Negro. Nagdamdap. Wala nakuha ni. Oh. Foul daw. Gentirone. Nilabas ang bola, binigay kay El Negro ng Cebu. To Bimbo. Jump shot. Wala. Oh. Maxi. Yun. Ayan. Change court na. 10-9 ang score. Lamang ang El Negro team. El Negro team. Lamang ng isang puntos. Okay. Hermi. Binigay kay Pasculado. Binigay kay Mr. Oiram. Trying to shoot. Wala. Ayun, rebound ng number 12, si Edmond, number 12, ayan. Binigay kay El Negro of Cebu. El Negro, oh. Foul daw. Gentirone, inbounding. Okay, number 12. Puna-share pala yung jersey niya. Number 12, back to Gentirone. Sa loob, pinasa kay Bimbo. Oh, nakuha ni Omar. Oh, ayan na. Good daw, nakagud-good. Ayan na, si Maxi. El Negro. El Negro nag-turn around shot. Wala. Follow up. Oh, foul daw. Inbounding number 12. Edmond. Binigay kay Maxi. Si Maxi, ayan. Binigay kay El Negro of Cebu. Ayun, sinundot ni Omar. Ayan, Maxi to Gentirone. Gentirone. Back to Maxi to El Negro. Wala. Ayun. Oh! Malamok. Lagapak na. Foul. Inbounding number 12 to Maxi. Feel na feel. Maxi feel na feel ang kanyang pag-dribble. Ayun, oh. Feel na feel talaga. Ayan, ha. Sige.
binigay kay El Negro. Uy, kinilik na ang bola. Oh, foul daw. Yan, Gentilone, inbounding to Maxi. Ayun na, si Maxi. Yun, binigay kay El Negro. Number 12, nakuha ni Priagido. Ayun na, si Priagido. Ando na sa kabila, si Priagido. Dalawa sila ni Mr. Oh, tinapik ni Gentilone. Same ball. Inbounding the ball. Marquita Mr. Iram to Pasculado number 5. Trying to shoot. Wala. Na-rebound ni Bimbol. Binigay sa number 12. Ayun. Balik kay Bimbol. Ayan na, nag-Bimbol ng bola. Ayun, hinagis. Nakuha ni Pasculado. Pasculado. Ayun. Oh, wala. Foul. Nasaktan. Inbounding the ball, si Hermi to Mr. Oiram. Dinam shot. Wala. Nakuha ni Pasculado. Oh. Pasok. Maxi. Nagdi-dribble si Maxi. Oy! Ayun. Gentilone. Uy. El Negro. Pasok. Inbounding si Priagido. Mr. Oiram. Dribbling the ball. Ayun, pinasa kay Pasculado. Binigay kay Mr. Oiram. Jump shot! Wala. Uy, foul daw. Omar, inbounding the ball. Pasculado. Sa ilalim, Priagido. Oh, Hermi! Wala, rebound Priagido. Wala pa rin. Oh, nakuha ng number 12. Pass break to El Negro. The pride of Cebu, El Negro. Hinarangan ni Omar. Walang kasama. Ayun. Oh! Ayun. Ayan na ang bola. Kay Pasculado. Ayun na, Pasculado to Priagido. Easy to Lotto. Ang bola na kay Maxi. Feel na feel ang dribble ni Maxi. Ayun, sinusundot ni Omar kay El Negro. Ayun na, pasok. Right, Pasculado to Priagido. Priagido number 10. Jersey number 10. Hinahanap ang mapapasahan. Binigay kay Mr. Oiram. Mr. Marquita number 8. Jersey number 8. Nagdi-dribble. Ayun na si Mr. Oiram. Binigay kay Priagido. Ayun, si Priagido. Oh, foul daw. Inbounding. Ayun na si safety man. Mr. Oiram. Wala. Priagido. Wala pa rin. All pa rin daw. Priagido. Why? No. Turnover. Alright, back to the ball game. Gentilone. Binigay sa number 12. Si Gentilone. Ayun na, Gentilone to Maxi. Ayun. Wala. Follow up. Wala pa rin. All down. Ayun. Inbounding to El Negro of Cebu. Ayun. Maxi to Gentilone to number 12. Ayun. Napapayungan doon. Binigay kay El Negro. Jump shot. Wala. Nakuha ni Maxi. Ayan. Binigay kay Gentilone. Gentilone. Ayun. Pasa. Nakuha ni Omar. Takbo Omar. Birahe Omar. Uy. Wala. Ayan na. Ang bola nasa number 12. Number 12 to El Negro. Wala. Rebound by Pasculado. Ayun na. Nakuha ni Pasculado. Ayun, no? Ayan na. Ang bola. Nakuha ni Mr. Oiram. Mr. Oiram. Ayun. Pasok. Alright. Nandun ang bola kay Gentilone. Si Gentilone. Ayun na. Ang bilis. Nag-dribble si Gentilone. Ayan, labas ang bola. Ayan, si Maxi. Ayun. Bimol. Wala, rebound by Priagido. Score, all 13. Pumpiang 13 ang score. Pasculado to Mr. Oiram. Ayun, wala. Nakuha ng number 12. Ayun na. Ayun, easy. So ayun na si Hermi. Pasok yung tira ni El Negro. Pinasa kay Omar. Nagis. Wala. Nakuha ni Priagido. Ayun. Pasok.
Number 12. Gahanap ng mapapasahan. Ayun, binigay kay Gentirone. To Maxi, nag-jump shot. Ayun, pasok. 15-14 ang score. Mr. Oiram, wala. Hermi. Mr. Oiram. Oh, nakuha ni Maxi. Alright, back to the ball game. Inbounding the ball si Gentirone to Maxi Pil na Pil. Binigay kay El Negro of Cebu. Ayan, iniskrinan ni Mr. Oiram. Ayun na, nakuha ni Bimbol. Ayun, Gentirone. Iniskrinan ni Omar. Ayun, man to man. Maxi. Oh, nakuha ni Hermi. Binigay kay Pasculado. Ayun na, si Pasculado. Pasok. Ando na bola. Pinas break kay Gentirone. Ayun na, Gentirone. Pinasa kay number 12. Wala. Rebound by Priagido. Oh, foul daw. Pasculado team ang bola. Hermi, the safety man. Mr. Oiram. Wala. Nakuha ni Priagido. Wala pa rin. Pasculado. Ayun. Pasok. Ayun na, si Maxi. Maxi, feel na feel ang kanyang pagdidribble. Si Maxi. Ayan, Maxi. Binigay kay El Negro of Cebu. Binigay kay Bimbol Rocco. Jump shot. Wala, nakuha ni Maxi. Maxi. To El Negro. Wala, nakuha ni Priagido. Fall down. Right. Inbounding to Maxi. Back to number 12. Back to Maxi. Ayun, si Maxi pumasok sa loob. Niliyap. Wala. Nakuha ni Pasculado. Binigay kay Mr. Oiram. Mr. Oiram. Ayun, pasok. Yan na, si Gentirone. Nagdadala ng bola. Gentirone, dribbling the ball. Ayun na, dumiretso sa loob. Binigay kay Bimbol. Binigay kay Pasculado. Ayan na si Pasculado. Nagdadala, nagdi-dribble. Tumatakbo si Priagido. Hinarangan. Binigay kay Oiram. Yun. Pasok. 18-15. Ayan na. Ang bola, number 12. Nagdi-dribble ng bola si number 12. Hinarangan ni Priagido. Ayun. Priagido, iniskrinan. Boom! Pasok. Mr. Oiram, nagdadala ng bola, binigay kay Pasculado. Pasculado, ayun na. Baba daw, baba. Baba mga tropa. Baba ang tropa. Ayun na, si Priagido. Back to Pasculado. Oh, loose ball. Turnover. Ayun na, nakuha ni Oho. El Negro, wala. Oho. Ayun na, oho. Si Pasculado. Inbounding double number 12. Binigay kay Maxi. Maxi Phil. Ayun na si Maxi. Binigay kay Bimbol to Maxi. Wala. El Negro nakuha ni Mr. Oiram. Mr. Oiram to Omar. Wala. Ayun. Number 12. Ayun. Wala. Ayun. 19-16 ang score. Lamang ang Pasculado team. Hermi. Wala. Nakuha ni Mr. Oiram. Mr. Oiram. Ayun. Foul daw. Inbounding the ball si Omar to Pasculado. Trying to shoot. Wala. Nakuha ng number 12. Gentirone. Ayun na si Gentirone to El Negro of Cebu. Score. Ayun na. Pasculado to Priagido. Pasok. Ayun na. Last. 20-17 ang score. El Negro inbounding the ball to number 12. To Gentirone. El Negro, jump shot. Woo! Pasok. 18-20. 18-20 score. Pasculado, dribbling the ball. Pasculado to Mr. Oiram, jump shot. Ayun o!
Game over. Panalo ang Pascualado team. 21-17 ang score. So, ayan, nagtatapos ang first game. Ayan. So, abangan ang second game. Baka may third game pa. Ayan, konting pahinga at magsi-second game. So, dito nagtatapos mga Uragon ang first game. Papawis Mats, Pascualado team versus El Negro team. Shoutout sa mga taga Cebu. Nandito yung pride ng Cebu, si El Negro. Shoutout, El Negro ng Cebu. Ayan, okay.